mafilime abandi ukabumva mu itangazamakuru ariko ukaba wakeka yuko batariho. Tukuzane rero urutonde tuzagenda tubagarukaho mu biganiro byacu by'ubutaha, ariko reka tukubwire abangaba 10 batangaje ushobora gukeka yuko batariho ariko bariho, abandi babayeho mu mateka y'isi. Umwanya wa mbere rero tuhazanye uwo bita Antone Lofredo. Uwo nguwo rero mu nkubiri yo kugira ngo abantu bakine amafilime ateye ubwoba, no kuvuga ngo arimo ama alien. Uyu nguyu yari umuntu usanzwe nk'uko ubibona, arangije arihindagura, yihindura ukuntu kugira ngo ajye atera ubwoba abantu. Ubwo ngubwo rero yihindura gutyo uri kugenda ubibona rwose kugira ngo atere ubwoba abantu, yikuramo inzara, ariko n'ubundi yarasanzwe yaravukanye intoki. Ubundi rero mu biganiro byacu bitaha tuzagenda tubagarukaho umwe ku wundi tumuvugaho byinshi bigiye bitandukanye. Reka tuyisimbukire ku mwanya wa kabiri. Umwanya wa kabiri rero turasanga uwo bita Didier. Uyu nguyu rero yavutse neza cyane, amera nk'abandi bose, ariko uruhu rwe rugenda rukweduka ruba runini cyane, dore yuko yaje kugenda agira uruhu runini cyane mu gice cy'umugongo, aho 40% bimugize ari umugongo gusa, cyangwa se ari urutirigongo hariya ubona nyine kiriya kintu uri kuvuga. Cyaragiye kiyomekaho nk'akanyamasyo rero kiza kumuvuna, biba byanamubuza kujya ku ishuri. Uyu mwana birangira rumuremereye kandi rwagiye ruza gake gake, nyuma yuko yavutse neza nk'uko abandi bavuga. Umwanya wa gatatu rero turasanga uwo bita Elise Johnson. Uyu rero yavukanye ikibazo, amera nk'ugiye kugira amasura abiri, ariko nanone si byaba byo, nanone arongera amera nk'ugiye kugira imitwe ibiri, nk'aho hari yagiye kuvukamo abana babiri noneho bafatanira mu nda. Gusa nawe byaje kudagenda neza, nuko aba umuntu umwe, ariko nk'uko umubona uko nguko nyine niko yasanze, niko yavutse, niko yagiye yisanga, n'ababyeyi biwe baramwakira. Uyu rero ushobora kuba wasanga wari usanzwe umubona hirya no hino ku mafoto, ku mafilime, ukavuga yuko ari nk'igishushanyo cyangwa se ikindi kintu abantu bishyiriye aho ngaho, ariko gusa uyu ni umuntu abaho kandi neza cyane. Umwanya wa kane rero hari uwo bita Claudio Viela do Alaviela. Nk'uko rero ubyumva, uwo nguwo ni umuntu umwe, ni umukobwa wo muri Brazil, yavutse areba inyuma gutyo, uri kugenda umubona ibintu byose abikorera inyuma, iyo agenda ni inyuma, iyo yandika ni inyuma, ibintu byose kubera yuko n'ubundi iyo akora muri telefone asikororingisha ururimi nk'uko uri kugenda ubibona. Uyu nguyu nawe ushobora gukeka yuko atariho, ariko uyu nguyu nk'uko twabigusezeraniye mbere yuko tujya ku mwanya wa gatanu. Buri umwe wese hano tuzagenda tumugarukaho ukwiwe, tumugarukeho amateka yiwe n'ibyo yagiye akora, ndetse n'ibihamya by'uko ariho neza neza. Gusa banza wumve iki kiganiro, unakore subscribe kugira ngo utazacikwa n'ibiganiro bizakurikira iki ngiki. Ni Wasamu TV Show. Umwanya wa gatanu rero turasanga uwo bita Cyclops Baby. Uyu nguyu n'ubundi iri ni izina ryo muri biology, n'ubundi rivuga umuntu ushobora kuba yavukana ijisho rimwe. Uyu nguyu rero ntago bimeze nk'iby'abandi, kuko yavukanye ijisho rimwe riteye neza neza mu gahanga, at the center of the head, neza neza. Uyu nguyu niko yavutse, yabayeho rimwe mu mateka hariya mu gihugu cy'Ubufaransa, akaba ariho yavukiye mu mwaka w'1766. Gusa yaje kubaho amasaha makeya, ubundi arongera arapfa, kubera yuko n'ubundi yari yavutse atameze neza, no kuba ubuzima bwe butameze neza. Gusa no bibona ahantu henshi hagiye hatandukanye, ntuzagire ngo ni ibintu bisanzwe cyangwa se ibishushanyo abantu bagenda bakora. Uyu muntu yabayeho mu mateka y'isi rwose. Umwanya wa gatandatu rero tuhasanga uwo bita Larity Paridal. Uyu nguyu rero nawe yavutse ameze neza, afite ubuzima bwuzuye, gusa nanone uruhu rwiwe ruza kumera nk'inyamaswa, amera ubwoya bukomeye cyane. Uyu nguyu yari umuhinde,
baza kumwogosha ariko biranga neza ubwoya bukamera aranga yimerera nk'inyamaswa gusa yaravutse ku bantu kandi akagira imiterere y'umuntu, ariko abantu bakundaga kumwita ingagi cyangwa se inguge. N'ubundi zino nyamaswa ziba mu bwoko bumeze nk'ubw'abantu, n'ubundi uyireba ukabona ifitanye isano ya hafi n'umuntu. Uyu nguyu rero baramwogoshe biranga, n'ubundi umusatsi ukongera ugahita umera vuba na bwangu, ubwoya umubiri wose aba nk'inyamaswa neza. Uyu nguyu rero ntabwo yaje kubyitaho kuko yikomereje ubuzima bwe busanzwe, aza kuba n'umuntu ukomeye kubera yuko yakoresheje ukuntu yavutse, akoresha impano Imana yamuhaye azibyaza umusaruro. Uyu nguyu rero nawe ushobora kumubona hirya no hino mu mafilime, mu mavideo, aho yagiye atanga ibiganiro bigiye bitandukanye ukagira ngo ntabwo abaho, ariko uyu nguyu abaho neza cyane. Umwanya wa karindwi rero hari uwo twita Hilton. Uyu nguyu rero nawe yavutse ameze neza, ariko nanone atari neza cyane kubera yuko yavukanye ubugufi bukabije cyane. Gusa ibyo ngibyo ntabwo byamuciye intege kuko yaje kujya muri gymnastique, akora imyitozo ikomeye cyane, avamo umunyembaraga, agakina imipira, boxing n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Ibyo ngibyo akoresha impano nkeya Imana iba yaramuhaye, nuko abasha kwibeshaho. Urutonde rero rw'abantu 10 batangaje hano ku isi turi kugenda tugarukaho, ari ababayeho ndetse n'abariho ubu kugeza ubu ngubu turi kugenda tugarukaho, kandi bagiye babaho rwose. Ushobora kuyareba kugira ngo ntibabayeho, ariko kugeza ubu ngubu bariho rwose, hariho n'ababaye. Umwanya wa 8 rero hari uwo bita Selani. Uyu nguyu rero we yabaye munini cyane ku gice cy'amaguru kuko yagize imisemburo ikomeye cyane, amaguru arakura aruta umuntu muri rusange, kugeza ubwo atashoboraga guterura amaguru yiwe ngo agende, atangira kugendera ku mbago, ubundi baza kumukorera akagare akajya agenda mu kagare. Kugeza ubu ngubu rero uyu nguyu ariho kuko afite imyaka 49 yonyine. Yabaye munini cyane ku maguru kugeza agize ibiro 95 byose, ariko ugasanga 70% ibyo biro byose byiwe n'ubundi bituruka ku maguru, kugeza ubwo ingufu ziwe zidashobora guterura amaguru yiwe kugira ngo agende, akagendera mu mbago, ubundi akagendera ku kagare. Uyu nguyu rero nawe ariho mu mateka rwose, isi zamwandika, kandi ushobora kumubona ukagira ngo ni ibintu biri kugenda bihimbwa n'abantu, ariko Sam TV show twakugereyo turacukumbura. Uyu nguyu rwose abaho. Umwanya wa 9 rero turasanga uwo twita Gariton. Uyu rero Glayton ni umugabo nawe wabayeho mu 1970, akaba ariho yavutse, avukira hariya mu gihugu cy'Ubwongereza kugeza n'ubu akaba akiriho. Ariko uyu nguyu afite uruhu rukweduka cyane ku buryo rushobora gukwedukaho inch 6 zose zikweduka. Tukwibutsa ko inch imwe ingana na santimetero 4, ni ukuvuga ngo fata 4 ukube 6 urebe muri inch 6 santimetero zose zirimo, ni nyinshi cyane rwose, ziri hafi kugera kuri decimetero. Ni ukuvuga ngo rero yavukanye uruhu runini cyane ku buryo arukwedura neza, agashobora kuba yarwambara nk'agapfukamunwa, mu gihe undi we rutashobora gukwedukaho inch zirenze 4. Ni uruhu rero rukomeye cyane, kandi yabikoresheje mu gukina amafilime, agakina amafilime menshi agiye atandukanye bitewe n'impano Imana yamuhaye yo kugira uruhu rukomeye cyane ndetse runakweduka, bigahita bituma akina amafilime menshi cyane ndetse akagenda anakundwa. Gusa nawe ushobora kuba waramwumvishe cyangwa se ukamubona mu mafilime ukagira ngo ntabwo ariho, ariko uyu muntu rwose abaho. Umwanya wa 10 rero ari nawo wa nyuma, ariko tukwibutsa yuko hari n'abandi 5 tuzagenda tugarukaho mu biganiro byacu by'ubutaha. Cyo tugusaba no gukora subscribe, like, share na comment kuri Sam TV show. N'uwitwa Abigail ndetse na Ethan Hassel. Abangaba rero nk'uko bumvishe wagira ngo ni abantu babiri, ariko n'ubundi ni abantu babiri. Reka tugusobanurire neza bitagucana. Aba bavutse mu mwaka w'1990 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri leta ya Minnesota. Aba rero bakaba baravutse ari babiri ku gice cyo hejuru, mu gihe ku gice cyo hasi ari umwe. Reka tubivuge. Ku gice cyo hasi n'ubundi bafite amaguru abiri, nk'uko umuntu usanzwe n'ubundi agira amaguru abiri. Abangaba rero bakaba bafite amaboko abiri, ariko mu gihimba bakaba bameze nk'aho basaturanyemo, umwe akagira umutwe we n'undi akagira umutwe we. Ni ukuvuga ngo umwe yagiye kwisukisha n'undi yisukisha.
icya kabiri, abangaba bagira ibitekerezo byinshi cyane bigiye bitandukanye. Umwe ashobora kuba ari kumva ashaka gutwara igare, undi ari kumva ashaka gutwara imodoka. Ikindi, abangaba ntabwo banganya ubwenge, buri umwe atekereza ibye n'undi atekereza ibye. Icyo wakibaza ni kimwe, ese iyo badahurije ku gitekerezo kimwe babigenza gute? Ni ikibazo cyane. Gusa ushobora kubabona ukibaza yuko batariho, bariho. Uru ni rwo rutonde rw'abantu 10 rero twateganyaga kuba twakugezaho. Gusa hari n'abandi 5 turagusaba kugira ngo uzabakurikire twanze kukurambira. Iyi ni Wasamu TV show, mugira ibihe byiza.